bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Ngizwe ngazuthi ufuna uke esithenjeni nokukhona nani mhlambe noma ukubambe ngapha ngala khona umama basekhaya noma unenhlanhla yokuthi mangabe kuthiwa insizwe ayibike uthola ukuthi labavela sebevele sebethathile. Hayi cha ngisifuna mina nje sithini ngoba ngisibona singifanele ngomsebenzi owenzayo. Ngiyibuka ukuthi kuyenzeka ngihambe inyanga yonke ngingekho ekhaya thola ukuthi ngiphushela umsebenzi wami mina indlela engiphusha ngayo ngipromote umsebenzi ama-event ngesikhathi esuke sathula angihlali ngilinde ngoba idingo iningi. So ngiyibuka ukuthi makuthiwa sengiganile umuntu ungikhokhela inkomo yabiza phela inkomo yabiza inkomo sekhokhile umuntu seyangcwaba gqoka ngcolile kuthiwa kodwa unomfazi. Hayi bafowethu cha isithembu nje asizivuma ngisho leso mjolo ukuthi uzohlanganiswana nango hayi leso umphetho ke leso ngisho isithembu lobo lomfazi sekuthiwa mama ukhona umfazi tshela iqiniso into engathi ishaka kakhulu lemazi isithembu akusithi abantu besifazana abantu besilisa basifaka ngamanga kodwa nje isithembu cabanga ukuthi sona thina nje esingamaciko ngempela basehla senyuka ngoba ayikho indoda phela engahlali beze lutho nizohamba 2 weeks ngiyodlala le Cape Town ngimele ilinde ngimele ivuke iphathi i-take away ingaphekeli nomfazi yalobola iqiniso ngicabanga ukuthi mina sengifanele mina angidingi ukutshelwa nje ngiyomtshela futhi uma engasifuni cha baba isithembu singifanele kodwa ungasifuni ukuthi siyoqasha sona isalukazi yesosebenza la ekhaya ngoba phela iqasha intokazi encane engangani futhi uzoqasha ugogo ke noma iphehla ke lo uzoqasha ukuthi azosebenza ekhaya. Awungitshele ke wendoni kusho ukuthi wena ufuna ungakujabulela ukuba uqala noma wesibili. Othandweni akukho lokuthi umfazi oqala noma wesibili unjani. Uma uthola indoda eready ngaleyo nto eyaziyo into akukho ukuthi umfazi oqala into eyenza ukuthi kube ngathi ne favorite yomfazi indlela yenhlonipha sihloniphe ngendlela efanayo nendlela okhuluma ngayo nendoda yakho okuliqiniso ukuthi indoda ngisho ingane yakini ngisho umdala kunayo ake ngikhulume ngosaliwe usaliwa ngimdala kuyena kodwa kunezinto engeke ngivele ngithi hey wesaliwa thatha lesa sitsha ngoba kunalento ethi umfana hey bafuncela ungoze lisitsha so ke kangakanani indoda yakhe ekhokheleke uzobethi nakho ukudla lapha into eyenza ukuthi kube ne favor nomuntu othandwa kakhulu esithenjini indlela esiyiphatha ngayo ngoba thina siyakhohlwa ukukotiza sinake ukuthi sinomunye umuntu sinembanga kanti kuyalimaza lokho wena uzoba busy ngomlomo lapha imbanga ivala umlomo iphakela indoda shiyana lapho hayi ngilekisa isithembu ngiyasiqona nansi